Kikangadong community halasai hemalong APHLC asong atung pen perang keme ke papon. Pini therepo ni phai inkore hini ningkan surihini renkore ke thom arni 26 number Duarbaguri constituency kaparlo Kikangadong community halasai hemalong APHLC asong atung pen perang keme ke papon. Labangso perang keme ke papon along kachetong dun lake bokajan LMA phu Samson Teron Duarbaguri constituency APHLC ame phu Mondor Singingti women wing ame phi hunali terangpi Duarbaguri constituency APHLC klembang phu bang phetum penang anatum chetong dun Nilitum pinija semet Duarbaguri constituency along perang keme ke papon ke ili social media along ta theklong lo hemprek ke hangdam lake train ka reservation ke ponpen hemprek ke hangdam ke Karbi Anglong arata tum chini paminangji komatne atum si hemprek ke hangnangji pusi Samson Teron pen ningje pon lapen lapu Duarbaguri constituency APHLC ame phu Mondor Singingti pen kaningje pona tengke Duarbaguri APHLC mate Karbi Anglong atok anoke do ana Karbi lapen Karbi Anglong arlo APHLC asong atum pen ke jongdunji ke lapu henlo Nangli autonomous state ke hangke ledar atum sacrifice ka vea potpu intenona ledar atum ke is sacrifice dolo maputa clardak pen pherang ke theng no ningje pon dehuri pen amo singti non Gasimet nada Duarbaguri constituency along ini tuh press meet ki phana ko bela hello Gasimet mohet ini tuh social media long ta kelong lo alada alam bang hemprek ke hang namalam taskom atum walam ben si sabsu alam cepang ja dulu sedame nili tumahin ben ki kudun kangtung lo cari asong teman ki kudun kangtung ke lahen lo alang teman khang ningi sudun tawe sedame non ili tum karbiara tum kachini nahi bang ke apong lo election aprang te hemprek ke hang dam jantar mantar long ke dam rason si train ka reserve pon pen aposon se apong ke dam lasi arpu kumar lo non itum chini nahi ahok pet hemprek ke hang bek nangji atum arpu ki do tum kumar labang se tum Karbi Anglong ra tum chini nahi arpu ki do bek atum pulutan te MP atum hello MP atum ku people hemprek hang do kre thara non apor election apor hud hemprek a farman pen kothor rat phan paluli po lasi lason abang ke bang jelang arni bang palule dete pu bang sini tum ke pulun kan tum Ate lason ki palu ver basi tum Karbi tum Karbi arat ke kachini bang ke tum hai pom lu basi side lem ni pote ahok pet ining tirket pensi acara side lem pon aji basi haladak nile tum asongja popan ki pudo haladak dia chahang nahi palam bang ke lake dia ka chahang nang komasi dia ka chahang nang ji mahala bang karju tum bang da sabso chini nahi ma kusine ki pudam je APHLC tum ke claim se hok ma alang tum ke claim se hok ma labang si lang nahi lapen nomor ini ki pukang tum bang lahlo ahok hak non ruling government pulotan te lage BJP lo ahok pe hempe ke hang dek hang je bang ke BJP te tang te BJP a songja ta man IMP IMLA IEM CM tum bhai ma na tum hempe ka farman pen ajoy ne jongsi hok pe hempe ke hang pulotan te na PP te ar puben ji o nahi pu hai ma tum Karbi lo chari asong tum pu hai ji ma hala bang non alam mang jongsi pu hai he pulotan te lake isi mane election aprang hadi ho rat aphan isi ke papa hu pason si dam rong lage lasi lasona sai bang claim ke jani hok aphan si tum claim nahi hok claim lo pulotan te lage chungji lahan lo ni tum Karbi Anglong along riar lo pharo isira truck se kebra ke thomso se abang pu bang phia tuma phan tangka pen ke jor ke nam aron repin pen forest chokamar boreng ang hoi ki pimate 163 forest illegal appointment apu thak rata hong jai mate social media along ta jui phun si kache thang pluplo lasila bangso lam ki Karbi Anglong autonomous council a hin pen ta kengkam isi che jor dun si sideng ponlo Lapen labangso forest boreng ang hoi aron re ki pia puthak Karbi Anglong Territorial Social Security Association katsa hamphanga song atum rata farman arjab dunsi chesong pidun lo lapen chunche tik chesong bom jilang pusi lamchak chipilo
Hamphang asong ington te pin kachesong bomajok KAAC CM Dr. Tuliram Rong hangsita sai jok je kachoklem ke chok cheve kaphan ingsai vek nangji pusi DFO Forest East Division lapen West Division atuma phan pin kharalo paklanglo. Department of Forest and Environment letter number KAAC/ENF/ESSTT/illegal appointment/2021-22/date. Dipu Therepo Nipai Inquiry Siarni Ninkan Surihini Inquiry Kethom Kapin Khat Arona Tengpen DFO Ahin Pensita Special Principal Chief Conservator of Forest SPCCF Klembarim Abhijit Rabhalapen Lamki Pabonsi Kacher Abdun Kedo Anaphanta Lamhoy Papitoilo. KAAC Secretary in Charge Environment and Forest Mukul Kathar Ahin Penta DFO Phan Sodak Alamtoy KAAC/ENF/ESSTT/illegal appointment/2021-22/1844 date Dipu Surihini Inquiry Hini Matijonga Chikloni Phai Kresir Kep Arnisi illegal appointment aputhak pachini tanglo. KAAC Secretary Forest and Environment Mukul Kathar Sodak Pen Pachinia Tenke ni Phoang Bong Lamklar Angthek Paklang Nang Pupusi DFO Phan Pachinilo. KAAC Kachari Ser Anghoi Kang ni Prongatum Kedam Tanga Pora Hutsita Bang Pharo Sose Forest Aboreng Anghoi Kipitang Dolo. Lapen ke Ongdung Atum ke Bainong Kelong Ta Dolo Kelong Leta Dolo. Bonta KAAC Kachari ke Theki Dingatum Kedam Tanga Pora Hut Forest Boreng Anghoi Kipitang Kedo Anmate non kedo bom sai kachiklem ke Ongdung Forest 4 grade lapen Forestar klem bang pu bang phia tuma phan Prabjin pen amen kang than labjia phan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang hukum pitang lopusi birta longdun. Lapen non lom kache thang plup Forest and Environment Department along bang pharo isira troxi kebra ke thom illegal appointment abang pu bang phi kedo anke ajadam bidi pensita sai pachiklem long bek nangji. Jong si sai pachiklem long ledet khangjang pulote sai jokje ingtang rak pen pran mui chipisita kachesong jia phansi chisik ding loputa radalam the longdun. News text report Karbi Anglong News Channel. Kekangadong Community Halalong Bokajan LA APHLC President Samson Teronaphan Karchojai Mek Kedengpon. Pini Therepo Nipai Inquiry Hini Ninkan Surihini Inquiry Kethom Arni 26 number Duar Baguri Constituency Kaparlo Kekangadong Community Hall Asai Hemalong Bokajan LA APHLC President Samson Teronaphan Karchojai Mek Kedengpon. Labangso Karchojai Mek Duar Baguri APHLC President Mondor Singh Ingtipensi Meche Pahem Phupon. Lasi Kedamtang West Karbi Anglong along Bangtrok APHLC Asong Jatum Jel ke Jangpen ke Jokapu Thaksi Pini Duar Baguri Constituency APHLC President Mondor Singh Ingtipen Chenglok Duar Baguri Constituency Women Wing President Secretary APHLC Klembang Pubang Pietum Penang Anchetong Dun Lapen Samson Teronaphan Archopon Dehori Pen Amos Ingti State BJP pendak district BJP सरकार से चारी लो labang so puthak BJP tum jong si jasmet hemprek farmat othi pute labang so hemprek long ve gipu special si asong ban nang tum nali ningi thedu matang tela person BJP tum han ola lo teng de niligi pudam bangke mesen lo nang linang karju klar dakalam lo teng arona teng ke latum si BJP tum si absolute majority pulo English man ke de absolute pulo tang te latum si administrator na cherai lablu central long ta de PDG te unlo BJP tum ahok lo PDG pulo tang de 244 eta unlo Dipu Inglong Phokes a Central Committee Asa Hemalong APHLC Organizing Secretary Kursing Timunga Phandia Nangcho Hangnangji Pupen Pherang Keme ke Phapon. Pinitong sekot pen Inglong Phokes a Asai Ahem Tun Pialong Pherang Keme ke Phapon nang kok alam the KSA Central Committee President Thangsing Timung pen lam the ke jaipon je APHLC Organizing Secretary Kursing Timung Amina Facebook page along Kanchas Dikom KSA Tumke RSS agent lapen anti autonomous state demand a party pukar bok ponapu thaksi pini pherang keme phapon nang koklo Lesi President Thangsing Timung pen lamklar chipi thulo je KSA Kanchas Dikom ningkan ko an pen loni nilitum mithangali aphan leka che songkali nilitum Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di mahasau arat akar I hemprek apharmana phansi nilitum ka che songpon athe Indian Constitution along Article 244A arona lo along ke tokdo labangso keteng aron alo along atengsi nilitum ke hangla sonsi ningkan ta hemprek ko pikoson pensi ke palong serak ji mapusi nilitum kamatha
lapen chesong pon bomsi batai Delhi damsi hempre ka pharman aphan central government aphan pressure ki pidamsi dharna dodamlo tangte inut APHLC central committee aledar kursing timung lapo an narrow minded ma JKSA kanchas dikomatum batai ko an Delhi ke dam mala tumke ki joi dam chot photo chituli dam chot press media tum jok se tala puson si ki joi dam chot punang kar boka puthak latum ke BJP RSS ke toy aling si claim chot latum ke NT autonomous state committee punang kar bok tangte nilitum ningkan ko an penlo ni hempre ka pharman ka chisong ko anlo ne ka song pen police arideng ereng ihu keso jail ke jangnang tangte nilitum RSS BJP NT autonomous state demand committee atumlo mapu karju pedopon athe nilitum BJP RSS agent kali neli NT autonomous state demand committee kali de report si Karbi Anglong ta ghonta pharo isi ta inkirlo chesong tangte APHLC central committee kursing timung aphan nilitum lam klar pilo je kursing timung nangli lam ningje je aprang matha pe mi penle lam ningje tu lapen khe hijan kachi thur plut pledet je aphanle matha parsik pe me le lam ningje iktha athe hako huda son 1986 ani kana hutle methang hijan kachi thora son ke claim nangni pusi KSA president thangsing timung APHLC aledar kursing timung aphan than pachini pon nangli lam ningje aling sita kaike ta constructive le ningje nangji pusi than pachini pontu APHLC ke regional party lo tangte nangli tumta Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen dima hasaw arat avot nangji pulote kaike tame constructive message le rat angno lam ningje iktha athe badu phanta discouragement pipera koson pensi hemprek ke hang kelong da prangjima lale matha ponangji pusi pini KSA president thangsing timung pen tuning ripon lapuson kachiputot te de jiaphan news report Karbi Anglong news channel আমার কার্বি আংলং আর ওয়েস্ট কার্বি আংলঙৰ রিজনাল পার্টি এপিএসএলসিৰ একজন কোচিং টিমুং বুলি নিজৰ ফেসবুক পেজৰ স্টেটমেন্ট দিছে যে কাঞ্চাস দিকম কেএসএ এটা সব বিজেপি আরএসএস এজেন্ট আৰু কাঞ্চাস দিকম কেএসএ এটা এন্টি অটোনমাস স্টেট কাৰণেহে কাম কৰি আছে বুলি স্টেটমেন্ট দিছিলে এটো কোনে মই মিস্টাৰ কোচিং তেৰাঙত মই এটো ক্লেৰিফাই কৰিব খুজিছো যে কোচিং টিমত মই এটো ক্লেৰিফাই কৰিব খুজিছো যে ইমান বছৰৰ পৰা কেএসএ কাঞ্চাস দিকম নিজৰ কাৰণে কাম কৰা নাই এই ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং যোনটো সংবিধানত লিখা আৰ্টিকল 244 এই আৰ্টিকল 244 কেনেকা ইমপ্লিমেন্ট কৰিবৰ কাৰণেহে বছৰ সদায় দিল্লী তাত সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট কেনেকা প্ৰেছাৰ দিব লাগে কি কৰিব লাগে কেনেকা প্ৰেছাৰ দিলে আমাৰ আৰ্টিকল 244 এটো ইমপ্লিমেন্ট হ'ব এই কাৰণেহে আমি তাত ধাৰণা কৰিব যাই তেতিয়া সেন্ট্ৰেল কমিটিৰ যোনটো এপিএসএলসি লিডাৰ কোচিং টিমক ইমান নেৰো মাইন্ডেড যে কেএসএ কাঞ্চাস দিকম আৰু যিমান তাত দিল্লী তাত যোৱা সংগঠন আৰু যিমান তাত দিল্লী তাত যোৱা মিডিয়া কেটা এই তাত পিকনিক খাব যায় বলে এই তাত ফটো তুলিব কাৰণে যায় বলে এই বিজেপি জি কয় এটো কাম কৰিব যায় বলে আৰু আমি বলে এন্টি অটোনমাস স্টেট ডিমান্ড কমিটি বলে আৰু ইমান বছৰৰ পৰা আমি পুলিচৰ মাৰ খাই আছে পুলিচৰ গুলিও খাইছে আৰ্টিকল 244 এক মে 2013 আমি 100 আৱাৰ্ছ তাত বানত হৈছিলে এই বান থোৱা সময় আমাৰ পুলিচ ধৰিছে পুলিচ লৈ গৈছে কি আমি এন্টি বিজেপি কি আমি বিজেপিৰ এজেন্ট নেকি আৰএসএস এজেন্ট নেকি আমি এন্টি অটোনমাস স্টেট ডিমান্ড কমিটি নেকি কি আছে এটো মানে মই এপিএসএলসি লিডাৰ্স মই ক্লেৰিফাই কৰিব খুজো যে কিছুমান বস্তু স্টেটমেন্ট নিদিয়া আগত ভাবিব লাগে আৰু স্টেটমেন্ট দিলে কনস্ট্ৰাকটিভ স্টেটমেন্ট দিব লাগে এতিয়া মানুহৰ এতিয়া কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং যিমান আমাৰ ইয়াত মানুহ আছে এই মানুহৰ ডিভিজন কৰিব খুজি আছে এটো মানে যোনটো আগত যোনটো 1986 ৰ যোনটো এনভাইৰনমেন্ট আছিলে কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এটো এনভাইৰনমেন্টটো এতিয়া লব আহিব নালাগে এতিয়া আমি ব্ৰাদাৰহুড মেছেজটো প্ৰপাগেট কৰিব লাগে আৰু এপিএসএলসি যোনটো আমাৰ ৰিজনাল পাৰ্টি হয় এই ৰিজনাল পাৰ্টিত গোটেই কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং তাত আমাৰ ভোট লাগে কলে কনস্ট্ৰাকটিভ কাৰণে কাম কৰিবি আমাৰ কাৰ্বি মাজত আৰু আমাৰ যোনটো কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহৰ কাৰণে কেনেকা অটোনমাস স্টেট পাব কাৰণে কেনেকা নিজৰ পাৰ্টি এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিব কাৰণে কাম কৰক বেলেগ কাৰণে এনেকা উল্টা পুল্টা ক'লে বেলেগ কাৰণে ডিসকাৰেজমেণ্ট দি থাকিলে এটো এনেকা পলিটিক্যাল পাৰ্টিটো ষ্ট্ৰেং নহব এটো কাৰণে আমি অটোনমাস স্টেট কাৰণে কাম কৰিছে Rikang mihomalong Bidya Singh terang inut sining richo karklia kuru saraphan ke ther ke hapaputhak kong habe sar habe ahin pen kabisar ponjia phan hukum kipi.
Nijang Karbi Anglong Rikang Mihom number 1 along rong asar Bisnuram terang lapen Raju terang alang litum bang hinia hinpen nokbare ha bekong longsing tokbia phan poho pen archopon lapen Raju terang arong amekar bide sing terang aphan prabjin pen ke chokche puthak kang sai ponje aphan hukum pustata me pipon Bidya Singh terang alang libang ke chokcheke dhon inglenga hem sining richokar kliponji polong hor pikituna hut sining richokar klia kuru saraphan rikang mihom number 1 along ke chojunang arkli long lepupen ke therke habdun padokoklo lasila bangso puthak konat aronsi sining richokachar klidun long lepu ke doma labangso puthak sodak pen nokbari aha bekong long sing tokbia hin pen prabjin pen Bidya Singh terang aphan kang sai ponje aphan dhon inglenga hem sining richokachar klia long pen amatsi pachini pon lapen kong habe chuning ripon Kuru sarasong lamet amei KCS Karbi hong haria dhorom atuma phan prabjin pen Bidya Singh terang aphan arona teng bisar pedo ponangji pusi pherang kya theng no ningje pon Kheroni pen kamsing dera Seatiknya tu anu kau elang pun banyak ni serta buah kara bangke upong tiap bu kidikik laten cakri lo kini awu kapan parepat panupani an pare pakai halo para pangkal pariprat serta la jod para jod siru Yot kelalo silabat bukan sedikit kepange bukan kilo bukan sedikit kepange lalo ini aku pom ge aki ulum ini sedang aku tinggi kapangkong serta alami kuru sarapan alami yang abang panong ipin pen silabat aku tidak kira posisi aku akan bantu sedikit lo, isi utang lo sarapan ta, aku kan akan tidak pusitan sarapan ta ta, pokikinan pusir lohong sino pai sino longkek lah, mesti kebagi aningkan apa ke sampok lagi ke kuru sarapan tadi, alam itu tadi buah cilerok te Padang dam lagi, seri itu pantuk badak lang lo, laho. Orang tu sebut kiri pakai asulir, akan apili, apun tu sebut ni serta kiri pan. Jadi tidak perlu pilih antar bangsa lo. Lapakai pilih tak, jika mahom terang arong, kerana terang arong, Amerika ringlengem atujun. Asangka alam lalu dan lah pakai sini tu katong ini katong kaki alam siap tu thar lo nala oke tamu lo kaki tu bangke tinggal tamu tu tah lalu melu tu tah ini alam si lalu si nili mungkin nili nopura adikong habitat propelia klem silo nili long sing tonggi si nili awopo piring pananggong sili tukatomat amay le lapai pat panggak hek apanpu alam itu manta amay tuga pongjon bahan nang itu tapor Rongkhang ICDS pen EC project Rosan Pagwada Rally ke paman. Nijang Karbi Anglong Rongkhang ICDS pen EC project Rosan Pagwada Kheroni Center pen Rally ke paman pon. Rongkhang ICDS supervisor pen Patir Piponsi Kheroni ICDS Center atum pen Nikre Plia Farman Rosan Pagwada project en ponsi Rally dopon. Bangso project lake rongara atumaphan EC kemisen awareness kipi ponji lapen jang melena sai kati kijia phan arong tin ICDS worker atumaphan amena rong sai kati kijia phan panongsi Rosan Pagwada project dengpon lapen jang melen EC kemisen vitamin so arlo atum oso chopathia hut pusitame kemisen a vitamin pusi pherang ke theng no ningje pon Kheroni pen kamsing dera Liza therapy Rongkhang ICDS project along supervisor Kheroni Circle. Lapen pini nanglitum ladak Karbi Anglong news first along Lapuson
nilitum nang kaseklang dunlong lake nilitum phan ahir jumelo ba nilitum ningarong lo sinang litum phan kachoro lampele lo athema pini pen ladak nitum ICDS project along tin setame na puson si patumi rongkhang ICDS project along West Karbi Anglong along bang haladak inauguration abang nitum Madam Pen hadak ingpupon lo lapen pinia bang kelada Keroni Circle along si nilitum rally dam lo rally ke dam je phansi nilitum chisik pon dang lo lapen ladet lote ladak pini tarik ing koi pen tarik ke thom an labang so program ke ni krepli ansi nilitum claim pon bompo labang song bong pen ason akenang sot a program si nilitum en pon po ladag recipe program sitame lason si dopon po lapen growth monitoring sita dopon po lapen health day pulonang nurse atumpen sitame ladak consolation kopi pilone lason counseling hi sitame dopon po lasi program ke kaprek si nilitum en pon po arniwang si lason si program dopon bompo lasi pini jasemet labang so posan pahada abang labang so kapit hine ya bangke laso recipe pining recipe pan ke millets pu farman pensi en ponpo athema ladak millets pulutong te hanjang melen non ke itum Karbi Anglong long hanjang melen atum ke kompik lasi nona bangke la agriculture pensi tame asap ke pipo pulo lasi labang so really pensi tame lahai akam lahai akhiti kape claim ji aphansi non piloma along mekhang center along setame workers atum setame chethan pon bompo lapen labang sun jang meliana bangke akenang sot mane nutrition puloma vitamin puloma ake ong neilo pusi ilituma prime minister pen setame ilituma phan nang pasinilo labang so alam ke lasinon ke labang so along tin setame labang so khiti setame kape claim pon ji aphan lapen usul ka coba the atuma phan se tambe lahai ke akenang sot kichunang ji akenang sot neilo pusi nilitum non release se tambe la puson se nilitum dampo laan si than chot po